Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ay'isi muri rusange, tariki ya 11 Nzeri muri 2001 yabaye itariki yahinduye byinshi muri politiki mpuzamahanga hafi ku isi yose. Ni umunsi Amerika yatakajeho abaturage bagera ku bihumbi 3. Biba imbarutso ikomeye yo gutangira politiki y'intambara Amerika yakoreye mu bice bitandukanye by'isi, ariko cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma y'ibiganiro byinshi byagiye bigaruka kuri iki gitero cyitiriwe Al-Qaeda, umutwe witwa uw'iterabwoba ugendera ku mahame ya Kiyisilamu. Muri iki kiganiro turagaruka ku buryo bishoboka cyane ko Osama bin Laden ntaho yarahuriye n'ibitero byo ku ya 11 Nzeri 2001, kuko bishobora kuba byari byarateguwe n'agatsiko k'abanyamerika ubwabo, cyane ko hari ibimenyetso byinshi twigeze kugarukaho bigaragaza ko hari amakuru ndetse ahagije Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite ku gitero cyo ku ya 11 Nzeri 2001. Biriyongera ku by'isi yose yibajije ku rupfu rwa Osama bin Laden. Bivugwa ko yishwe n'igikomando cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Navy Seals cyamusanze muri Abbottabad mu gace kamwe ko muri Pakistan ku ya 2 Gicurasi muri 2011. Umunsi wabaye udasanzwe nyuma yo gutangariza isi yose ko uwitwa Osama bin Laden yapfuye ku buryo budasubirwaho. Ese umuntu warasiwe muri iyi nzu yo mu majyaruguru ya Pakistan ahitwa Abbottabad yaba ari Osama bin Laden? Nibyo cyangwa sibyo? Nge nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Ku ya 2 Gicurasi 2011 nibwo Obama wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaye kuri za ekra zose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaza ko bidasubirwaho igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahitanye ikihebe kirusha ibindi gutinyika ku isi, aricyo Osama bin Laden. Iryo jambo ry'umukuru w'igihugu ryaje gukurikirwa n'ibiganiro bitandukanye byagiye bigaruka kuri iyi nkuru, aho by'umwihariko Obama nyir'ubwite yabwiye televiziyo ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa CBS mu kiganiro cyayo cyitwa 60 minutes ko iminota 40 igitero cya Abbottabad cyamaze ngo yabaye iminota miremire mu buzima bwe bwose. Yanatangaje ko iby'iki gitero byari ibanga rikomeye ku buryo benshi mu bajyanama be ba hafi muri White House batari banabizi. Ukaba warabaye umwanzuro yafashe ku wa 4 mu iki gitero cyo cyabaye ku cyumweru ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 5 muri 2011. Nubwo Obama yatangaje ibi n'ubushongore n'ubukaka asanzwe azwiho, hirya muri Pakistan abaturage bahitwa Abbottabad, aho bivugwa ko Osama yaramaze igihe kitari gitoya yihishe akaba ari naho yarasiwe, bo ntibemeranyijwe na gato n'iby'iyo nkuru y'uko Osama bin Laden yapfuye arasiwe ahangaha Abbottabad, kuko ngo nta n'umwe muri bo wigeze amenya ko Osama yaba yarabaye aho hantu. Yemwe ngo nta nicyo baheraho bakeka ko ibyo byashoboka. Nyuma y'itariki ya 3 Gicurasi muri 2011, uko inkuru y'urupfu rwa Osama bin Laden wabaye umuntu ushakishwa kurusha abandi ku isi igihe kitari gitoya, yakomeje kuvugwa cyane bijyana n'urusobe rw'ibintu bitandukanye byagendaga bivuguruzanya mu byo Amerika yagiye itangaza mu bitangazamakuru bitandukanye. Mbere na mbere, iyo umuntu yumvise ko ikintu cyabaye aba akeneye kubona gihamya. Benshi bibwiraga ko amafoto ya Osama azacicikana ku isi nk'uko amashusho ya Gaddafi Muammar yanyanyagiye ku isi yose, abantu hose bakabona urupfu rugayitse yahawe n'ibihugu by'ibihangage binyuze mu bene gihugu ba Libya ubwabo. Nyamara kuri Osama ho nta kimenyetso namba gifatika kigeze cyere ku isi. Benshi cyane nanjye ndimo bagize amatsiko yo kubona ifoto y'umurambo wa Osama bin Laden, cyane ko yaramaze n'igihe kinini isura itagaragara ku ruhando mpuzamahanga, cyane ko hari benshi bari bafite amatsiko yo kubona icyo gihangage mu misusire yacyo bwa nyuma byibuze. Ikiriho ni kimwe, abanyamerika ntibigeze bemera gutangaza amafoto y'umurambo wa bin Laden ku mpamvu bavuga ko zishingiye ku buryo ayo mafoto yarateye ubwoba cyane ku buryo ngo yashoboraga kugira abo ahungabanya bamaze kuyareba. Aho guverinoma ya Amerika yagaragarije kwivuguruza nuko yerekanye andi mafoto nayo ateye ubwoba y'abandi bantu biciwe mu gitero cya Abbottabad muri Pakistan. Bivuze ko iyo mpamvu yo kwanga kwerekana brutalite mu gifaransa cyangwa se amafoto ateye ubwoba itari ikiri mu zakumvikanisha uburyo Osama we atigeze yerekanwa. Nyuma y'ibyo nanone byumvikanye ku isi ko umurambo wa Osama bin Laden ngo wajugunwe mu nyanja y'Abarabu akimara kwicwa. Amerika yavuze kuri ibi itanga impamvu z'uko nta gihugu na kimwe cyagaragaje ubushake bwo kwakira no gushyingura Osama bin Laden, bityo ngo
bahisemo kuwujugunya mu nyanja nk'uko Michael Reiter wari muri unit ikomeye cyane yo kurwanya iterabwoba yabitangaje. Mu magambo makeya, nta muntu n'umwe ushobora kwemeza ko umuntu wiciwe i Abbottabad ku cyumweru cyo ku itariki ya 2 Gicurasi 2011 ari Osama bin Laden koko. Si abantu babonetse bose aha tuvuga, kuko no mu bari bagize itsinda ry'abakomando ba Navy Seals bagabye igitero cya Abbottabad nabo ubwabo batazi neza ijana ku rindi uwo barashwariwe. Umwe muri bo unemeza ko ari we warashe bin Laden nawe ubwo yatangaga ikiganiro kuri televiziyo imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yivugiye ubwe ko ntaho yahera yemeza ko umuntu yarashe yari bin Laden koko. Na mbere y'itangazwa ry'ubu buhamya bw'umusirikari wakoze ubu butumwa bwo guhitana uwo byavuzwe ko yari Osama bin Laden, hari benshi bakekaga ko Osama bin Laden yari yarapfuye mbere cyane ya 2011. Bivugwa ko urupfu rwe rwasisibiranijwe na Al-Qaeda binyuze mu kumusimbuza undi muntu wasaga nawe kugira ngo bahishe ko umukuru wabo wari ufite igitinyiro cyinshi ku isi atakiriho. Laboratoire zo mu Busuwisi zakozwe isesengura ryimbitse ry'amafoto y'uwo bise bin Laden warashwe muri 2011, ariko ubusesenguzi bwabo bwaje kugaragaza ko uwo yari undi muntu utari Osama bin Laden wa nyawe. Benshi mu bakurikiranye amakuru ya Al-Qaeda bakomeje kwishyiramo ko byanga bikunda Sheikh Osama yapfuye kera ariko bikagirwa ubwiru. Ibi binajyana nanone ariko n'amakuru yari yaramenyekanye ko kuva mu mpeshyi ya 2001 bin Laden yari yararembejwe n'uburwayi bw'impyiko bita insuffisance rénale, ku buryo ngo ubuzima bwe bwari busigaye bwubakiye ku mubare munini w'ibyitwa dialyse yagombaga gukorerwa kenshi gashoboka. Ibi bya dialyse ni bimwe bakorera abarwayi barwaye impyiko zikaba zitagishoboye kuyungurura amaraso, bityo ibyo zakabaye zikora bigakoreshwa imashini zabugenewe mu bitaro bikomeye. Bivugwa ko bizwi neza ko mu kwezi kwa 7 muri 2001 bin Laden yagiye kwivuriza mu bitaro bikomeye i Dubai, aho ikinyamakuru Le Figaro cyanatangaje ko ku buriri bw'ibyo bitaro bin Laden yarwariyemo yahahuriye n'intasi za CIA. Ibindi bitangazamakuru bitandukanye byo byananditse inkuru zishingiye kuri ibyo Figaro yari yatangaje birashimangira. Ku myaka yari afite 44, bin Laden yarembejwe n'ubwo burwayi bw'impyiko ku buryo ubuzima bwe bwanaganaga mu marembera, ku buryo ngo no mu ijoro ryo ku ya 11 Nzeri muri 2001 itariki yagabweho ibitero byiswe bya Al-Qaeda, Osama bin Laden watekerezwaga na benshi ko yaba yari yihishe mu buvumo cyangwa se indi ndake y'ibanga ariho ari baragenzurira ibyo bitero byari biri kuba, we siko yari ameze, ahubwo we ngo yari mu marembera kuko yajyanwe igitaraganya mu bitaro byitwa Rawalpindi. Rawalpindi ni ibitaro bya gisirikari nabyo biterwa inkunga n'abanyamerika, ku buryo televiziyo ya CBS yatangaje ko Osama bin Laden yakoresheje dialyse mu bitaro bimwe n'iby'abasirikari benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari barimo gukorerwamo amasuzuma ya nyuma ngo bajye gukora intambara yo kurwanya Al-Qaeda muri Afghanistan. Tekereza kuvurirwa hamwe n'abasirikari bazaza kugutera mu mezi makeya azakurikiraho. Benshi bamenye aya makuru yagizwe ibanga rikomeye igihe kitari gitoya, bahise batekereza ko byanga bikunda Amerika itari yarabuze bin Laden ngo imufate, nubwo bavugaga ko ari we muntu ushakishwa kurusha abandi ku isi, ahubwo bari bafite inyungu mu kumureka akakomeza kuba muzima kugeza igihe itariki ya 11 Nzeri muri 2001 izagera akiri muzima, kugira ngo ibitero byarindimuye World Trade Center bizabona izina riremereye byitirirwa, maze koko abari nako biza kugenda. Iyo Osama bin Laden aza kuba yarapfuye mbere y'itariki ya 11 Nzeri muri 2001, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'izitari gushobora kubona uwo zigerekaho igitero gifatwa nk'ikiruta ibindi byose mu mateka ya Amerika byagabwe ku butaka bwayo bwite, ariko ahanini inyungu nzima yari ukubona urwitwazo rukomeye rwo gutera Afghanistan bitwaje ko bagiye guhiga Al-Qaeda n'umukuru wayo bin Laden, umurwayi wakurikiranwaga n'abaganga b'abanyamerika. Kuva ibitero byo muri Afghanistan byatangira, ubutegetsi bwa George Walker Bush ntibwari bugikeneye Osama bin Laden kuko ibyo bwashakaga bwari bwarabigezeho. Nyuma y'ibyo ariko, bin Laden wari urembye bigaragara, bivugwa ko yaba yarapfuye uwo mwaka wa 2001 utaranarangira, kuko mu kuboza kwa 2001
Ikinyamakuru kimwe cyo muri Pakistan cyanditse kivuga ko Ben Laden yapfiriye mu misozi yo muri Tora Bora. Fox News yo yashimangiye aya makuru aho yanditse ko abatangamakuru bayo bemeje ko rwagati mu kwezi kwa 12 muri 2001 Ben Laden yishwe n'indwara y'impyiko ndetse ngo n'ibihaha yatinze kuvuza maze ashyingurwa mu nkengero za Tora Bora nyuma y'urupfu rw'uburwayi, aho kuba urupfu rw'amasasu nk'uko bamwe bavugaga yuko yaba yarahitanwe na raids cyangwa se ibitero by'indege za Amerika zagabye muri Afghanistan. Nyuma y'ibyumweru bitatu ayo makuru avuzwe, ku ya 18 Mutarama muri 2002 nibwo perezida wa Pakistan witwaga Musharraf yatangaje ko Ben Laden ashobora kuba atakiri mu bazima. Aba umutegetsi wa mbere wavuze ku rupfu rwa Osama Bin Laden kandi abihamya. Uretse na Musharraf kandi General Oliver North w'Abanyamerika nawe yaje gutangariza CBS News ko abizi neza ko Osama Bin Laden yapfuye. Niba koko Osama Bin Laden yarapfuye muri 2001 aho kuba muri 2011 kubera icyo Amerika yaba yarakoze igitero y'isi cyo guhitana Osama Bin Laden, ese koko amavideo n'andi mafoto yagiye atangazwa n'ubundi butumwa bwavugaga ko bwatangwaga na Osama Bin Laden nyuma ya 2001 harimo no kwigamba ibitero bitandukanye by'iterabwoba byo hirya no hino ku isi byaba byarakozwe nande niba atari Osama Bin Laden? Ese ko kubundi Osama Bin Laden yaba ari we wagabye ibitero byahitanye imiturirwa ya World Trade Center? Ntuzacikwe n'ikindi gice cya kabiri cy'iki kiganiro kizagaruka ku manyanga akomeye n'ubuhanga bukoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gushyiraho ibintu nk'ibiriho kandi bitarigeze biba cyangwa se bikerekanwa mu isura itandukanye cyane n'isura ya nyayo byakabaye bigaragaramo. Nge nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga.